Kanan di warta Bejenge. Coba tadi ada dong. Itu. Aku tadi dapat tadi kan. Aku punya ide. Nice. Aku tahu tadi. Asli dia sembarang tadi. Woi. Saya lihat suara. Salah minggu lagi. Aku baru nonton deh. Asal. Kayak aku tuh. Terus lagi aku. So suci dah hal ini. Nana aku rantai lagi. Salmit na parang yung dapat dinaktan kali ya. Loy, rantang sa parang ginawa ay. Menti dia wag kapag dito. Masalik es. Kali ni Jesus parang. Oy, gere nito. Oy, joke lagi. Oy, tahu sa lepa pernatan Ran dito ay kataw tare. Rapsi kaya. Sanakat na eh. Tama na dito. Nakita ba? Lang ako pernatan salmit. Oy, benar. Yo, pernatan. Pernatan, gere deh. What? Kucho, kulo minta reaksi yoga. Kucho, Kok dah aku madite pernatan. What? Uli, mama ko deh mana tanam ko kunana. Mak uy pernatan. Kau dia manusia, aku baru dites. Aduh, ancur tahu parut aku siapa. Cai parut kulo pikka. Gereng siapa? Bilang gitu bon kau, kalau puas siapa itu. Pergi lawas baru. Oi, what? Oleh, tahu parut aku solau. Dia cai parut puli borok lakat tahu di. Kau pernah tadi? Kau tahu meletak ke parut teh? Mata anak data ko ba? Oh no! Ay ampun tahu. Oi, tema ampun. Jadi yang mata ko parut lo. Medyo dikirim mo tahu. Narinig. Naik kiri itu, tah muka biya gelang. Taga. Cinta apa di? Ay, sobrang palamat tadi. Naik kiri itu losin sini boy. Niyo siya no. Dia. Niyo siya. Tak, kami sampai tak kiri itu. Iya, lagi kulit siya. Ay, itu ye. Korea si kita. Ay. Tama siya. Tamay. Mau. Ampun. Bawa tamay. Bawa. Gila. Gerang dia, baga ku baga. Gila, Mai. Kontrol. Gila, kontrol. Sebagai hukuman mencuaga, ngaji Salam Maria pakai bas manggarai harus baik. Maria, kamu mau itu, tahu no. Onde Maria. Tahu mah. Asik kata sanksi kami gak. Allah juga salam baru kami diam sih guys.